Gigin ni February somni leyat tu niya ding mak alian ni aneo khat pan nga Jesu tungsan in khum kalkhia in awang bolua bumzo pa akisial na tal to Jesukuhi mak alian ni aneo li lomte upna khompi khat aka anu mei khatin tuania thu sung ding alom nu pen achinop tuak salowi alom nu kyang abahopi le hi thu sun na ka zo siang kuling jingte kanga phet ke le sia wante kyang kilang ning chi hi to nu in thu sung ding nu gen pen mangil lawin acha khebai alom nu awan ding in alom te adang khat chali azing chang in thu sung nu tunna hotel kong kha ki kiwi to alom dang khatin amo to zato pai pi pa ahun lapin ki bol thei a hi manin si na pan suak ta thei hi lom te chi tak na in ama nun tak na hon khe tak ta hi mag alian ni na sunga ma bangin achi tak lom te pen thupha a hi hi jesu in chinate adam sak na le amaute khwa a apai na thu amaute in za hile kilom hi mi le in jesu kyanga khut le khe zo mi khat apai pi ding in apo ku hangin mi kine lua a hi manin pai pi thei lo hi ai zong ina mau ki sap hu na to mi pi te in khak tan zo dek lo hi amauten jesu tungsan in khum kal khia in awang bolua pumzo pa akisial na tal to adam sak ding jesu kyanga khai su ku hi achi tak tak thunget na tungtonin midang te kisap na jesu kyang tunpi ni to pa nei te kisap na hongsik bangin amau te hoi tak ahu ding le a I ding in han cham lomte umna le chi tak na in nang hong bang chi hu ngai ya tu ni khat pe na hu na ding bang sem thei ding na hi ya hong dam sak pasiano umna le chi tak na anei lomte hangin kalung dam nang kya nga midang te kong tun pi zo na hong hu in amen